Siak ni Manong Jun, siak met ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen karuba with yours truly, Manong Jun Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sektis isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito'y laeng 98.5 IFM Cauayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, na yung pagkapangal daw ti amin, karuba, and anak ti date balong, madik nga na-gets, so di date na. 14 14 iti Hulyo. Julio, and of course, our second airing iti programa nga da kami manen. Siyempre, maragdag sa akin kami launa, di kan kami tigundaway, apo agampayag manen, and teko na ako on our second time. Isong apo, anyaman der arami din nyo itatangan ito, makichenchenda kayo man, anapay dagi yung baling obraan, agin ina na, aglablaba, pamplansya. Mangmangal daw, agpalpal pa. Agdede. Manmaneho, driver ka, pasahero ka man. So, anyaman apo, obraan nyo itatak, at medyo tumal na kapilang basit, takaduan kami apo, iti 3 oras, nganap-nap no, iti sonata ni Ayat Kanbiag. Kat medyo sa bali ti silaw dito ta. Litam katata. Litam maktata. Very natural. Sabagay hanmot unay nga dalitan. Wan may kawak pa ito nagparmi naglamiis. Lamiis ta tinarima anda kano ta hair conda. Wan nananayon sa tifriyon kan ba? Nadalosan di filter na. So good afternoon karuba. Ayan hami pa kabisado ti lugar dito pagilyan nyo apong Cauayan. Ciudad ko. Tembok lang ko Minante mo na nalaeng the rest madimi amon apo tahang kami mga ragatoy nga San Antonio Cauayan. San Antonio dagiti lugar dagiti Salvador and everything. Family. Yes. So good afternoon kada dagiti manarima nagbiboy kata kami apo. Dito Balasyo ta wala unay. We have ni Kabsat nga Ron Sipagan, they're watching, ni Eli Garcia, Mary Rose, hello Kuya Jun, gano'n na ading amak, pabatin naman po pamilya ko dito sa Doña Paulina San Isidro po, thank you and God bless. And of course, Cyrus Tyron Kolkol, pa-shout out naman. We are listening, watching from Bagabag, Nueva Vizcaya, and ading Alexia Banadero and Ella Banadero still watching. Isa kaniko ni Sir Valfrey Tabian is also watching. Good afternoon, Sir Valfrey. Ayan. Sa din naman ti amo ito ta, Sir. Naimbag na pangal daw yun. And, baka dito kay Garaw. Siguro. And ni Ading Adonis Ariola is also watching. And sino pwede dumasik ang Joey Pastor Seriales is watching. And of course, ni Manang Maria Peters also watching. Sino pwede kita dumaya? Aduda pa, so ni Ate Jasmine, Bayaw Joseph, ni Nelly. Ikit nga Nelly. Ni pati ni Michelle Omelag, buibuya. Oo. Tapos ni Jordi Shekel Sardiniola Batara. Yes. Iti Kirino Isabela. Oh, yan. Hello to Auntie Cathy. Yes. Kakit-kita lang ginagan na launay. Aha. She is watching. Yan. Kaya madihoy mabaling nga agid da isuna. Ta? Nakakulkulay ti buok, makulayan ti pungan. Anang pakulay na. Anang what color? Alaw mo ti sa baling color. Blonde. The same, yan. The same color, yan. Nga rod. Ti damo nga sunata mi apo. Salain tayo nga rod. Tumader tayo, kada kita tugtugaw tayo. And let's dance to this piece. Jak manilibak lugar anak-anak, pagraragsakat
apapapanak pagdigdigusak na balaus aragsak nalawa a kanal apagbat-batuka no ilumlum ko daytoy subsub ko naapgat unegnat na banglo at dami na nga na batuteng nga na nalawa a kanal naglawlaw tiledda nalawa a kanal labagdig-digusak pagpawpawak ng runa no bigbigat no itirabi ikat agmawayatak nalawa a kanal ipagdiritsuak. Ay po mga idol, pabati po sa mga pamilya ko dyan sa Nagilian, Bacolod Norte, Ilagan, Isabela, watching here from United Arab Emirates, Sharjah, from Bada Bose, watching from Rizal, Santiago, a place is Siwit, from Sheka, Pascua. Amuyo ka di pagkasarakan, nalawa a kanal, apag di dinamagan, daytiti sekreto, kukwak lang nga bukbukod, at dapay jay lawag, paset na itilaod. Nalawa a kanal, apag digdigusak, pagpawpawak, ng runa no bigbigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Nalawa a kanal, abagdigdigusak, pagpawpawak, ng runa no bigbigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Nakatadong talaga kami naka-tune in. Of course, ni Manong Alex Adukol is also watching from Nueva Vizcaya, Meditoy. And of course, ni Manang Elisa. Hello, Manang. How are you doing? Ayan, and ni ating Josie Tolentino Escobar is also watching. Apo, katakitang taman, nagigay birthday celebrant at tabalong. Oh, sige. Madinan sama din baga ni ating Ella Dituyen. Anyway, ni ating Angie is celebrating her birthday together with Jackie. Ayan, ng ating Kapis, Itata, and of course ni ating ni Kapsat nga Marivic. So they are all from Florida, Kadu, Hong Kong chapter. At ati celebration tang mapaspasama kita tatijay. So kada kayo nga talo, happy birthday. Mas komportable aksan gamit na microphone, so may mayat latang igama ako na bagay Asika. One name Bangal daw karuba. Happy blessed Sunday from Roa Julian dada. Watching from Patanad, Isidro. Isabella from Achitinten Pelayo sa floor. Naku, nagiti nagnaga na niya. Watching from Taiwan, from Christian Punayo. Kung naman ni Benchay, pa-shoutout sa mga taga Nagilian, Isabela, lalo na sa Ramirez and Cappuccino family. Para kay Manjay Kuskus, mga idol, na magagaling. Thanks from Hong Kong. Very timely data. So, blessed Sunday po kung nandito ito. Sir, bigay ko na lang po mamayang letter kay Mayo. Sa bali mo gayam tingin na sa onda ito. Ayan. Nada Jay, scholar? Madi, adati i-request naman di presensyata for their dagatay panang subaybay taka dagatay ubing ag-recording. Oh, gawad kalasag ba yung tawag? Gawad kalasag. Madi kalasag ko ng latan. Kalasag. And iti-request na tatay? Jay? Kuskus kung nadaan na. O yan. Nada pa si Siwit.
Yan, so, watching from Singapore, naimbangal daw tayo amin karubat, Jos Tegnina from Oliver Colobong. And for those who want to reach us, apo handang dito Facebook, aglalo kada kita dito babalay na, you can message us over our official text line 0917-150-0361. Yes. Ulitin tabalong 0917-150-0361. And please, pakitidyo apo kanyami DJ cellphone dito uneg, our dear technicians, tapos mabasa mi nag-text dito. Ayan, kat, anapay ko na tabalong. Idol kantam man jay papawilan kam, amuna kon, ha ni George. Dolores. Ito yung nga bak iti nga nasaltod mo, di masimbang pat. Nalukod ito nga internet pagpalpalod ang tawan. Anyway, as requested earlier, suskus kanuman. Ayan, this one goes out kada kitay Adda abroad po nga so much nga ti pampanunutan na lang dagiti familia dito Pilipinas. Amin nga sweldo di ipatulog da. O para kada kayo apo. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal, dim ipaw-paw it amin na kwartam, taday takyat nagregatam, laingen iti agkwenta, tay eksakto agastuenda, tagpapaimas kukwaenda, santo agbanbanog ka, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met the break time, agaw awirti asok all the time, kanayon paya parkagan ni Lola, nukasta nagkamali ka, angem agan anos kalat padaling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met the break time, di dapay sungbatan tawag piman, samto pa sarapuan sang karubaan, mayroon pati chismosan, no di dama ikan ay irurumendakan tulang. Tiag package met kitliklikam, tama kinabang ni katugangam, nasyasya at nukwarta emlatan, tay kang runaan lang ti magatang, kontrolem lang itiag pautang, kadagiti mapagtalkan, kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ken kuwanang. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met the break time, agaw awirti aso all the time, kanayon paya parkagan ni Lola, nukasta nagkamali ka, angem agan anos kalat kadaling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met the break time, di dapay sungbatan tawag piman, samto pa sarabuan sang karubaan, mayroon pati chismosan, no di dama ikan ay irurumendakan tulang, no di dama ikan ay irurumendakan tulang, no di dama ikan ay irurumendakan tulang. Okay, that's it po. The song called Kuskus. Nga di ka muna sino tinag-request na di matandaanan ni Tatayen. And apo, nagpartak ti oras. It's 23 minutes past the hour of 12. Karuba, and you're still with us. Your Manong Jun together with Jan Mark. Ito lang apo. 98.5 IFM Cauayan, iti Idol tayo nga FM. Wow. Iso nga nagmayat ka tagbibuyat ito tagdingdingeg ta. Idol tayo amin nga dumdumngeg. So, anati ko na ni Idol Ella. Ako nagmayat. Idol Ella. Ayan, kuna na kuya pa-request man de Congresswoman Catherine Kano. Kuna na, salamat po kuya. Sino deta nga Kano? Imbagam ko man na sino nagapuan na. Kano, di na palimbagang asunod yung nag-request.
Hi, ating Jun, ken amak ko na Auntie Edna, ken Elmer, Yes. Boske, itiyo. Eva Beach, Eva Beach. Hawaii. Eva. Eva Beach. Eva na. Ngayon panggal tayo karuba from Marvy Alonsagay. And kuna ni Admir Soriano, good afternoon Jun and John Mark. Kamusta amin nga taga Lanao, Bangi, Ilocos Norte from Sacramento, California. Wow, tayo na itang lugar. Akat, awa mo di text line tayo to, we cannot read that text message. Adda na ko dito makita dito. Ayan, nangarod. Na-transferan mga bossing? Mabait lang ka, no? Ayan. Kita, ako nakatadong nga monitor dito, mariruana ko. Napay, ako mo di kursor. Ako mo di kursor na dito yan. Aha. Ako may di kursor na. Kaya pero kang baka napanjeruar. Dati kursor na di ta kursor mo. Aha mo kablaawan, dagiti ka kadati tata, of course, kadami nga napan dito radio station tani bakit ko. Good afternoon bakit, and my ever dearest bunso Justin. Mabaling kay sumbrek dito unag no, ma-feel yung mati lamiis dito unag, medyo tigdagargar kami sa apay, nagsorpang kami nga duo. Apay mati ka talaga ko dito nga. Ayo. Datanay di text line yan, siyempre good afternoon mat kini Madam nga datarwar. Michelle. Nagtipid ka lagi di nga agsaon. Sige, manigara daw may bagak. Agyaman agtang may ka. Sa bali pa nang awison. And of course, ni ate kayem ko, Fernando Martin, ni Boy Martin is watching also. Ayan, kanay Rakiterang Tindera is also watching. Ako nagadutin ala ko na dahito nga matakurso na nga ala ko na dahito ate boxer shorts. Apo no umanilang kumakanyak ading mga ako mga amulat ang awanti size ko dito nga ilala ko. Okay, as requested by the 4th Hong Kong chapter, dito sunatan na Pauluan Congresswoman that also goes out to Kabsat Catherine Salvador. Cathy Salvador. And dapat may isang message, basaan na pa. Hello manong press kan ating JM pahikablaawan naman ken ni Antik Ising Rafael dita San Ambrosio ang adanan Isabela ken ni insan ko nga Juliet Rafael dito Singapore. Happy birthday. More birthdays to come. I love you both Auntie Ising and insan from Miles Lanuza. Yes. Watching in Singapore. And yan Susie Blanco is also watching. Nag-text sa akin Kana ko na. Sige man. Pag nalogi kami, naman ni mother ko na. Good afternoon dita Villa Carmen. Gayam. Kininanay ko Lourdes ni ading ko nga ni Bayaw Anthony nga nag-birthday di Kalman. Yes, belated happy birthday Anthony, and of course tay katugangak nga kanayon naglata nga arakupan. Tamat kini Auntie nga Nancy ni adya nga madama tutor na siguro tatan. Kini Ambang. Kini Pitong, kini Pitang. Pititing kini Pitong. Okay, as requested. Ay naggasat lakit din di Adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na nuwadda atraso na Adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayem ta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamet kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay ken nagnatuti takong nano agtignay kaslang iso ti agtakem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuad danto proyekto may pangrunang daytoy mo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo. And of course Mamang Police is also watching. Ano ko na yung Mamang Police sa balik kaya bali magkaya JJ ko na naman kaya actually nakita mo lang di best friend na ni Michelle tayo nga kanagnagan na mo lang ni May nga di ka mo tipiliado na May good afternoon May may tinapay kamo pilado na Congresswoman Catherine kaya't kamet kagayemen tanuad danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo
kaya kumet iti kasta nakaamamu iti grasya. Wow. Congresswoman Catherine ka din ala, sige nagayemta kanuwat danto papanambay sa agtumit nga umipus-ipus ken ka atay pati syakti patanda. Wow, nusumungat ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwat danto proyekto may pangrunam day tinumo. Congresswoman Catherine apalat ta abuyot mo arig na metlintit politiko nukuyog mo. Congresswoman Catherine aset gak manday tasakam ngenuat danto kaguram dinagtuwa kukuktaran. Congresswoman Catherine alaen nagnabuyot mo alin ka di iyawat mo tawalet mo. Of course, dagiti agkab sa at ni Kumare LV Baldovino and ni Kabagis Ella Martin is also watching. Kat ko na ni Kabagis Kumare LV. Have a blessed Sunday mga idol, kumpare Jun, ken balong amak, at pakablao man amin nga. Agkasa nga itata nga bulan ti July, dito yung Hong Kong chapter, kung na nagurkata Seymour, kung na namaten. Ana? Happy birthday to Pocarubas. May God bless you. Thanks, kumpare Jun, ken balong amak. Have a good day po, kung na. And Miss Divina Dumlao Miguel. Divina Dumlao Miguel is watching with you, kunana. And of course, our SB member, Nognog Buridek is also watching. Good afternoon, kumpare. Ayan, natiti kami Cauayan City. Yeah. Ana. Okay, so karuwa, iti oras ket 30 minutos kalapasan de las 12. Ket aduting po iti sumanganad nga palagip.